ahwefo ene yaba eye Oduma Junction kwantimpon kese kwantimpon we na ekọ Accra circle babia na wo hwe kwan we abenso ne kwan a ekọ eye Oduma Estate na senate ne say o ma ye gota ato afane afa nete ne say gota na eba ne nana ekobomu wo eye main road eye gota no emu wa hase na nso na efi estate eba ne nana eba na akochoke eye gota no anoha nte ma nso na efi estate ho eba ne nana entimi nko eba na sanso a na ede ohaw ni amane na ato omo Oduma Estate opani baje fe no say e fe say me opani o se kojo na baje ti area ma baje ka di ma meti ha ya meti mi fie ne wo nsu ata ho ma no ne be tena first no na ntisa na ntisa na omo be ye ekwa no ombubu o bridge no no mo ye bridge fufu blocks omo bubu concrete omo bubu dada ni na ntena nko be ye free gwatere mu no egum enti nsu no to na fa gwatere mu na ba efie tetu ba na be duru de o ma ye new bridge na entimi mfase enko na o se sign achi esa ba ndi efie kura nti ta more than 1 month ko entimi nko waiting first time I happy and I say the BS and so to BS oh first ni de eto a etwe ene nketo yesi a ke na omunye bridge no ene eto ya e be fa bridge na sia den akọ won be bubu ye new bridge no concrete na nka on be ye free ho no o mo gagu ho da be na mu se mu was a problem we oh about 2-3 months ni afi we efficiency o 32 be emfa se Christmas en 32 mu ho no ha de no encoda ye wo area he nyina enko nti eba na sa ha be na de blame because me mama hu se u fie ho de se nsuo no ati ho mu na ati ho nyina eba ha be na de blame how do you bebre hey say won't me fa no si lo kwam wo be kwa uji so fo kire how do you o me bebre yen nso dem betimi ba mu dan o dan mu die nya mesi men kan no ye betina ha no eto a ntimi ma edem but nti asamne man na wa ha no asamne man na wa ni mu no me kura me hoho na ye wo gbawe na ye wo gbawe na ye be ye dan kakre ya si ye betina for the past 1 year be 6 months ko antini sa na nsi am be ye road ya ye problem no any road no menimu no better na mwatimi asolve sa problem we ada om betu su kwa we om betu su se om ba be ye hota no se first kwa na hanti sa om de aboa be gu so om ba be gu kota om beta enti me ka kire contractor for ni se before so me yi so mo be mo dia so om be yi hota we no akofa bridge na asi anya sa dia bibie nu om ya ebe yi nje se na da sa na ka kire aban anasa mo MP anasa masem man wa assembly man mo dia hu contractor na obe ye kwa no o bridge no bubu no concrete no bubu no ekogu hotel mu mo din ase on be yama yen abone baje frosen ya fa me kofi e baje o tere mo ya me tere me ya na go hwa ende na de problem ya bre mo e wa hai ti si ya kwan ya problem a e wo na ka first ni nsuo ni nyina ha bebrewe sa na so si ya omo ye kwan no e kan akwa se na tie ni nyina ekosum ai gwatanimu e wo me road nu mu enti amana nsuo ni nyina no esi na kwa na asansa na chia de ababak enti amana ebu afefie a yehunu amane enti eba ne se no hwan mo aka masema chi obi isi ano ye bansa ne ye hu panimu bia adane na yehu contractor ni no ene ye ne kan na oso ai ya fa so mo kotua ske bia ma askebete bi se omre meyi gwate mo ye de efa ma ye so gwate o meyi ma ye so yehu askebete bia e ma ye enti isi no dada roma yesre hwe bibi na aban muaye na se no be ya meyi gwate na atum na nsuo no be de betumi akọ na amane ye ho atoye kakra ase ye dan nyina bebubu oh ti wadawro ma yesere wa ama baje frosen e fra me abana bo atima baje oti hanu bacho an me ti ya so itoye problem de bam no sign na mo ya fa den na mo ya fa ya ha ye hu panimu bi ya obaba beboa yen nsuo ito a omo mbefa obi ya ntumi mfa ha nkokrum ebo wura nkrofo de mu bebre first ya ba ha ne mu de nyame anim na ha nti se de nyame adom ha ye nyame adom ya ye kwan ya ma ye pe gota no susu ya ba ba ye na susu nsuo ne ntimi mfa gota nim gota na si bola ni fi ani netie ni nyina dwire gumama gota na si kura nsuo no ba na asa da ne ho biem
ama pipe wa ha pipeline se wa nyina na papa no obiya pipe asai wa ha se yesra ba ye pa ne chew bebre na wa ya ma yesra o mahwe ye kakra na se de ye mabo dodo ye mabo Thanks for watching.